سیرت حلبیو حوال ضمن کر بہ بیان حالانکہ چھنہ یہ موضوع کی البتہ میں آئی مجبوری ون سیرت حلبیو کریو میں بیان ات اندر ہسا چھ لیکھت میلادس متعلق تو یہ غلط ون اور ون نفر یہ ہسا کورمت کم تام ترجمہ غلط حالانکہ پان سہ اردو ترجم پڑھان پان سہ عربی ترجم پڑھان کی یم سات ونان حوال سیرت حلبیو سہ اردو پہ سیود پڑھان یہ ہسا امیک ترجم بہ ہسا اردو ترجم پڑھان یل ون مے اردو ترجم پہ یور جواب دیو ات من لیکن میلاد میلاد بدلو تم پھر تم ورق دپن نہ یہ عربیس مز یہ عبارت کی ون چھ مے ات سۭتۍ معاملہ کی ون دپیو تم یہ ہسا امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہسا لیکھمت یم الفاظ پنس کتاب اندر تم ہسا اونمت پنہ کتاب اندر امام تیمیہ رحمۃ اللہ البتہ اگر سہ تمیک عربی پڑھ ون تم اردو پوڑمت کورمت اور یور تو لیکھمت اور یور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرن دپن یس یہ کرن محبت اندر ام سن محبت اگر امس محبت با محمد و تعظیما بیچ امس تعظیم محبت تعظیم اندر یہ کان چیز کرن امس کیا واللہ یس اللہ تعالی یس قد یثبهم امس دی پروردگار امیک ثواب کمیک محبتک تو تعظیمک ثواب دیس پروردگار علی هذه المحبہ والاجتہاد ات محبت تات اجتہاد اس پر دیس ثواب پروردگار ولا علی البدع مگر یسی بدعت کرن ات بدعت چھس ثواب در دربار حضرت اللہ یعنی محبت کس بنیاد اس پر اگر محبت چھس اگر یہ ادب تعظیم کرن ات ہسا ثواب ادبس تعظیمس تو محبتس مگر یہ بدعت کرن بدعت چھس ثواب کیا چھس ثواب تیل ہسا کائناتس اندر سلف گوڈنک یم یہ کرن ول بنہن محبت امہ انداز یہ محبت چھ سلفت نش ثابت یعنی صحابت الکبارو چھن یہ کورمت یس بدعت یم چھ مناون میلاد کس ناوس پہ محبتس بی تعظیمس ہسا دیا ثواب پروردگار مگر بدعتس چھس ثواب در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بیاکھ دپن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ استمانن تو یم تہ مانن شاہ ولی اللہ محدث مگر یاد تھیزو چاہے امام تیمیہ صاحب استن رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی استن رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی استن امام مالک امام احمد بن حنبل کات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کل قول یؤخذ او یرد اس ہکو پرت کسن کلام رٹت تہ ات اندر چھ اختیار صرف نہ کائنات کس امام صلی اللہ علیہ پتہ لیوک امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تہ امام تیمیہ حجت اس تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت محدثو کر تیل واریہ حدیث تم تہ جمع یم کیا ضعیف یمن کمزوری تمو کیاز کر جمع سیرتس اندر جمع واریہ مگر رٹو سوری کن تیل کیاز تراوان یتن مرفوع روایت موقوف روایت ٹکرن موقوف روایت مرفوع روایت ٹکرن اس کیاز موقوف روایت تراوان تو مرفوع رٹن یہ حدیث یہ صحابن متعلق دلیل کیا مضبوط دلائل کا اس مرفوع اس مرفوع رٹن موقوف تراون من سیرتس کتھ یا باقین ہز کتھ امامان دینن تو محدثن ہز کتھ یہ ونان حدیثس متعلق اتھے پہ ونان تیل شام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سندس پہ فیصلہ کرک تیل ون بچہ انشاءاللہ اگر ژٕ تیار گژھک تم تم چیز پانچ چیز ون بچے تم سن تیل تم پانچوے مان پہ تیل تم پانچونی پہ ایکسپٹ سہ ماننی تقلید مثال سہ ماننی استان پرستی تو ات کھڑا کرن کن شے سہ ماننی واریہ تم چیز یم بچے بیان پتہ تیل تم ساری چیز مان بہرحال اس پزِ تی کرن یہ بیان کو ربن تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امی نبر درائے بلا دلیل کان چیز روٹ بلا دلیل کن مذہبس تو مسلکس پتہ پک تیل چھ خطرہ اس گژھو گمراہ کیازِ بیان کور نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم
ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میانے یارو میانو صحابو میں چھو تۄہہِ اندر گوٚب چیز ترٲیمٕتۍ زٕ محکم چیز ترٲیمٕتۍ تِمن دۄن چیزن بٔنزیو تھپ کرن وٲلۍ ہرگز ہرگز گژھِو نہٕ گمراہ. تِم زٕ چیز چھِ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یمن دون چیزن بنزیو تھپ کرن وٲلۍ یم زٕ چیز بنزیو نہٕ تراون وٲلۍ. مگر ییٚلہِ آز کٲنٛسہِ ونان دپان نہ حظ اسہِ ووت پتہٕ ووت یی واریاہ کال حظ ووت شبِ برات مناون واریاہ کال ووت یی کران وجدنا علیہ آباؤنا. تیٚلہِ کیٛاہ اوس تِمن خطا یم برونٛٹھ ٲسۍ یی ونان دپان اسہِ حظ لٔگۍ پنٕنۍ بابا اجداد اسہِ حظ لٔگۍ سٲری یی کران تہٕ اسہِ کیٛاہ خطا کھوٚت. نہ نہ ییٚلہِ دلیٖل ییہِ دلیٖل پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پتہٕ یہِ ونُن کینٛہہ مسا کر تقلید آبٲیی مسا ون بہٕ کرے تی یی مےٚ کوٚرمٕے مٲلۍ ماجے. مسا ون بہٕ کرے تی یی مےٚ ووٚنمٕے ژٕ رٹ حکمے خدا حکمے پیمبر بزرگو بس یمے زٕے چیز مٲنِتھ. یم تہِ آیہِ تِمو کوٚر یمنٕے دۄن چیزن تھپ. مگر آز چھُ کٲنٛسہِ ونُن یہِ حظ چھُ قرآن حدیث یہ حظ چھُ اتھ معاملس اندر صحیح روایتن صحیح سندن دپان نہ حظ میون گوٚو بدل میٲنۍ پیرن مونٕے نہٕ یہِ چیز. وۄنۍ ٲسۍ روایتہٕ بیان چھِ یِوان کرنہٕ شبِ برات سٕنٛز دلیٖل پٮ۪ٹھ تِم روایتہٕ چھنہٕ صحیح سندن ثٲبت تِم روایتہٕ چھنہٕ صحیح سندن ثٲبت کینٛہہ. بیان چھُ یِوان کرنہٕ امہِ رٲژ ہسا چھُ وُنیُک قلبہٕ کٮ۪ن تمن تیرن یا ژھاولن برابر یوان تہندین والن برابر یوان جہنم نش آزاد. آسمانی دنیا پر تشریف نیون پروردگار. یہ پریت رات انن تشریف ذات ذوالجلال حضرت اللہ. یہ روایت صحیح روایت تل سا کس گھن پہ سہرس کھڑا یہ پریت رات متعلق ذات ذوالجلال حضرت اللہ. آسمان دنیا پر کرن نزول پروردگار پت دیوان عالو چھاکاں گناہگار وکن این میانی دربار گناہن کرس مغفرت پروردگار. چھاکاں آبدار آبن کرس پرد پروردگار. چھاکاں ضرورت من ضرورت کرس دور پروردگار. تم ساتھ گئی لیف پیٹ کن تم ساتھ گونو واتھن وریس مز مناو آخراتا تو گو کیا گو مغفرت. نچ پرت دو یا آلو کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ. بیاکھ روایت چھون بیان کرن یس 14 رات 14 رکعت نماز پڑھ راتس امس چھو حجک ثواب مقبول حجک ثواب دیون پروردگار. کنے حدیث اندر چھن یم چیز ثابت اس افرز یوت بغرائے تو فلان چیز کرے حلوہ کرے شیرین بغرائے امس اجر. کن حدیث اندر چھن یم چیز ثابت نہ کن حدیث اندر چھن یمن چیزن متعلق دلائلی نیرن یم چھ پانے آمچ گڑن پانے آمچ بناو. بہرحال انسانس پزِ پرت کان عمل کرن برونٹ ین تمس خسار گسی میں گوڑی کور بیان ین پگہ پشتائی بہ کیا عمل گوس دلائل آسن یت چیز دلائل آسن تم چیز چھ زندگی اندر انن. یم آس کرمز عملن ہند امباؤ یم آسن واریاں عمل کرمز جمع نام اعمال سندر. یم آسن واریاں اعمال کرمز دنیا سندر. عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. عمل کرن باوجود ڈیکس نشان ترن باوجود کمرس خم کرن باوجود آسک جہنم رسید. یم گئی بڑ تاون زد یمن کمرس آس خم گومت ڈیکس آس ترمت نشان مگر کین آسک نہ حاصل. یہ عمل کر حبا منصورہ پروردگار. یہ عمل بنائی گڑون گرد پروردگار.
فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ احساس نیک یماسن کرن بدعت خراب مگر پنس پانس آستے کہ کرن نیک عمل اچھ واریاہ عمل کرمت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر تمس راہی بسالو یل راہی بندار کی نظرات راو چشمان مبارک گئی نرم چشمان مبارک کو اوش وسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یارو تو کیا دلیل یارو امچ ڈیکس ترمت نشار امس کمرس گومت خم پنہ عبادت ست مگر امس کہین تسلا نارن حامیہ مگر تو کرس جہنم رسید پروردگار دین تہ تہ میں نجات آمین یا رب العالمین. من عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد. یم عمل کرن وول عمل کر مگر عمل اس ثبوت عمل اسن دلیل از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سا عمل چرد سا عمل کرنول چھ مردود تت عمل چسن دلیل تت عمل چسن ثوابی سا عمل واتنائس جہنم سن درمیان یارو. وچھز حدیث مبارک سندر کرک بیان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تم سن نماز یمن سورہ فاتحہ یمن نماز اندر سورہ فاتحہ ادا کر امسن نماز گئی امس ہسا نماز یہ کچھ بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ دپان ناز قرآن مجید کرن بیان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. تل چھ قرآن کرن بیان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. چھنا ونان قرآن مجید دپان میں خود مرد کورمت خود مرد چھ میں کورمت حرام میں کورمت خون تیل کیازِ گاڈ مرد تہ کھیوان تیل کیازِ ٹیڑی مرد تہ حلال. ات کر قید حدیثس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جگر چھ یعنی پو یا جگر یہ کر کھیوان ات مجھ خون یوت آسان یہ توتہ کھیوان یہ کم کور حلال یہ کور حلال کائنات امام صلی اللہ علیہ یعنی حدیث لگاوت قید یا سو چھو امی باوجود تہ حلال. یہ تہ قرآن مجیدن بیان کور قرآن وز روزو خاموش تت کور حدیثن بیان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. یہ حدیث مبارک لبن پتن تیا چھازوار یوانن دپن تم کور کبیرہ گناہ نعوذ باللہ یم علمد شریف پد کن پور تم کیا کور کبیرہ گناہ نعوذ باللہ. اکثر چھ دعویٰ ژوروے مسلک چھ اکثر چھ اعلان نم گئی غیر مقلد مسلک ہسا چھ ژوروے ٹھیک مسلک ہسا چھ ژوروے بہتر یم سن تقلید کرو تو تم سن تقلید ہکو کرت. پت کیا گژھِ نمازن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن سہ قائل الحمد شریف پت کن تم سن نمازن کیا گژھِ تیل تیل چھ غلط تم سن نماز سارے مکلے تم سن نماز مگر دعویٰ چھ ژوروے مسلک چھ اے رفع الیدین چھ کنے یہ چھ منسوخ اس کر تم سن نماز یا سا گئی نعوذ باللہ مچ کھلنے. اما باقی امام یم کرن ول تہذ نماز کیا گو تہذ نماز حساس روزو میانو جوانو حساس روزو یہ یمے دعویٰ کرن مسلک چھ ژوروے ٹھیک اور یمے چھ دپن باقی مسلک چھ ٹھیکے. قولن ونن اخ پھالن ونن اک سائیڈ کرن اخ کلام بے سائیڈ کرن بیاکھ اچھن کیسے متعلق اعتراض اچھن کیسے امامس دیون غلط قرار. دپن ابو حنیفہ منز امامن رت امام مولی انور کرن بیان رحمت اللہ دپن ابو حنیفہ منز امامن رت امام مگر سون مذہب دار حضرت والسلام. بھئی فرمان یہ عظیم شخص کا کشیریون مولی انور رحمت اللہ علیہ دپن اک حدیث مصطفیٰ راویم اگر گشیم
सीनस यम लोलच तबर दबन अबू हनीफन क्या अजाइब चीज हो क्या रसूले अकरमन पुशिद थो योश लेखन शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दबन 400 हिजरी ताम उस कहानी मसलक 400 हिजरी तान उस हुज्जतुल्लाह बालिगा संदर लेखन दबन 400 हिजरी तान उस मसलक इंसान उस न हनफी न शाफी न मालिकी तोतन ताने सारी मोहम्मदी तोतन ताने सारी मुसलमान मसलक हाजा गई तम पतर आई पन पन फिका करिक तम पतर आई ये कुछ लेखन शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह बहरहाल अचुन कंसे मुतल्लक दपन सारी इमामान दीन बरहक सारी रुत अलबतन मानो ती ये रलन काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ये अत्सजन आसे मेज तिरतो तत करो सोस्तन केमिस्ट्री इमाम सुन कलाम तत कलामस करो दिलस अंदर जाय तत बनाओ चश्मन सरम मगर युस नो रलाना सुछेन इस रटन खतर तैयार ये साफ तो शुद्ध सोन अत मामलस अंदर ऐलान ये साफ तो शुद्ध सोन एतिकाद सानि खतर हुज्जत काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल यम चीज आयम जिमनन या दौरस अंदर हसास रोजुन ये सुबन युसबिहि रजुल मोमिन व युमसी सुबन मोमिन शामन काफिर वजह क्या सह कर सुन्नत मुबारकस ते नकार सह कर अत मामलस अंदर तरीक़ मुबारकस ते नकार अक नमाज दी गलत करार बे सुन एतिकाद दी गलत एतिकाद सुई सही कुरान हदीसन एतिकाद बयान बाकी एतिकाद बयानी कर सह सही एतिकाद बाकी नमाजी बयान कर सह सही नमाज ये नमाज मार्केटस ये चीज मार्केटस आमत मगर नमाज सोई नमाज यस नमाज पर सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली यस नमाज पर कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा जनिल कुरानल अज़ीम रब्बी कुलूबिना व नूर अब्सारिना व शिफाअ सुदूरिना व जिला अहदानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना अल्लाहुम्मा आनिस वशतना फी कुबूरिना अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्माहातिना व रिक़ाब इख़वानिना मिनन नार रब्बना ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना मिन बलाइक क़ब्ल ज़ालिक रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ा अमराज़ना या हल्लाल मुश्किलात हल्ल कुल्ल मुश्किलातना
اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين يا إلهي رشت سي إيمان صون يا إلهي رشت سي إيمان صون زانون شكا سي نفع نقصان صون زانون شكا سي نفع نقصان صون بے طلب چھا ساری نئی رحمت وسان بے طلب چھا ساری نئی رحمت وسان تیوت سرگ چھا آ گئے رحمان سون تیوت سرگ چھا آ گئے رحمان سون رزقا بے انتہا نعمت دچات رزقا بے انتہا نعمت دچات گچپت آسن فدا زو جان سون زانون چک ژٕ نفع نقصان سون ابتدا صدر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتے دا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حالست مسلمان اللہ تعالی سن جزغار سندر جمع مسلمانوں یہ اس نظر شتراون ماہ شعبانو کریت چھو روان داوا یت ریتس چوار یہ چیز
یم منصوب کرنے یوان کی چیز تمو اندر یم حدیث مبارکن اندر بیان آمد کرن اور کی چیز تم یمن تعویلات کرت یمن ہائیجے کرت الگ الگ معنی مطلب پانی کڑنے یمچ دلیل نہ از روی قرآن تو نہ از روی حدیث لبنے بہرحال اس کانو چیز دینس اندر لبنے ون اسلامک ٹرمنالوجی اندر یہ وہ بدع اور یہ واتناون یہ گمراہی جہنم استان واتناون بظاہر باسان یہ رٕژ عمل تو ون مثال انسان پڑھن جمعہ نماز اس زٕ رکعت پڑھنے دپہو ثوابی کھس 3 رکعت پڑھو ات کیا حرج اوس 3 رکعت پڑھنس تیلے ثوابی کھچا اگر 3 رکعت پڑھاو دیو بجائے کراو علاوہ اڑہان نہ اتچن دلیل دونی رکعتن چھ دلیل بیان کرمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ پارن رکوس اندر سبحان ربی العظیم اس چھ پڑھن سجدس اندر سبحان ربی العالی آزن پڑھاو رکوس اندر بدل کان سورہ مبارک قرآن مجید سجدس اندر پڑھاو زیونٹ پام کان سورہ مبارک ثواب کھسان زیادہ کیا قرآن مجید پر رکوس یا سجدس اندر دپنا یا سوسن نمازی نک یہ گئی نمازی یت معاملس اندر باطل نماز چھ دہراوے دلیل اسے قرآن مجیدی پجیو رکوس اندر اسے قرآن مجیدی پجیو حدیث یت اندر سجدس اندر نماز کیا گئی باطل نماز کیا آئی چناسا کرت سو عمل یس عمل بیان اس کرمز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن مجید چت میں نش کرن مطالبہ قرآن مجید چت میں کرن بیان بوان ہوا سو عمل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا سورہ کہف کھلو جو تو جو مدد اس پارن اکثر اچھی آیت 103 کیا بدمونا خبر یمن خسارہ سے عمل باوجود حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا دلیل کیا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا یم آس کرمز عملان ہند انباؤ یم آسن واریاں عمل کرمز جمع نام اعمال سندر یم آسن واریاں اعمال کرمز دنیا سندر عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ عمل کرن باوجود ڈیکس نشان ترن باوجود کمرس خم کرن باوجود آسک جہنم رسید یم گئی بڑ تاون زد یمن کمرس آس خم گومت ڈیکس آس ترمت نشان مگر کین آسک نہ حاصل یہ جامل کر حبا منصورہ پروردگار یہ جامل بنائی وڑون گرد پروردگار فی الحیات دنیا وهم یحسبون انہم یحسنون سنا یہ احساس ہے نیک اماسن کرن بدعت خراب ہو مگر پنس پانس آسے کچھ کرن نیک عمل اچھواریا عمل کرمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے مصراہی بسالوں یل راہی بندار کی نظرات راو چشمان مبارک گئی نرم چشمان مبارک کو اوشوسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو تو کیا دلیل یارو امچ ڈیکس ترمت نشان امچ کمرس گومت خم پنی عبادت ست
مگر امس چھن کہین تسلا نار حامیہ مگر تو کرس جہنم رسید پروردگار دین تہ میں نجات آمین یا رب العالمین من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد یم عمل کرن وال عمل کر مگر عمل اسن ثبوت عمل اسن دلیل از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا عمل چرد سا عمل کرنول چھ مردود تت عمل چسن دلیل تت عمل چسن ثوابی سا عمل واتنائس جہنم سندر میانو یارو اس پس وچن اس با عمل چس کرنت عمل چھا ثبوت شیطانس خوش گژھان بدت کرناون خوش گژھان شیطانس کیازِ انسان کرِ ژوٗر انسان کرِ غلط انسانن کھیو سود انسانن کھیو رشوت أمِس چھُ گۄناہ باسان اتھ چھُ یہِ توبہٕ پروردگارا غلط کوٚرُم پروردگارا مےٚ کر معاف پروردگارا زیادتی کرم مےٚ کر معاف پروردگار بہ بنیوس باغی تو سرکش میں کر معاف مگر بدت چھ کرن یہ ثواب زانت اتھ یہ توبہ کرن رب سند دربار دپن ناز یہ کت گو مے کر 15 شعبان رات عبادت دوس رودس پھاک دوس دتم پھاک دوس رودس روز در میں کرنی کمل مے کت توبہ کرون مے کت شبس کرن توبہ مے شب معراج کورمت مے شب معراجس اندر راتس منگ منگ کرمز میں شب بارات اندر راتس عبادت کرمز راتس ودوت کرمز میں کیا توبہ کروں بچس پروامید میں دیت جزائی خیر پروردگار ناز اسکت اچھا لڑائی کنسے اچھا جنگ کنسے اچھا کنسے تن بیر تناز تا زمین تناز البتہ اچھی ونن اچھی درد ونناون چنا گوسی عمل ایسید کیا خسار آسن عمل ایسید نا گوسک تاونس پگا لاگو عمل کرن بروٹ وچھو ات عمل چھا ثبوت از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی عمل کرن واتنا یہ جہنم مستان میان بایا قرآن مجید ست میں بیان کرن دپن بوز انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ سورہ دخان آیات کرن بیان اشکر یہ قرآن مجید کس مبارک رات اندر نازل القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن مجید چھاک آیتک بیس آیت سندر تفسیر کران قرآنک تفسیر آیت رحمانک تفسیر پانے آیت رحمان کران دپن انا انزلناہ فی لیلت القدر میں کور یہ قرآن مجید لیلت القدر سندر نازل مقد کرو پانے تفسیر تو پانے اگو کنس علمن کور تفسیر کنس مفسرن کور تفسیر بیاگو قرآن مجید چھ پانے اک آیتک تفسیر بیس آیتس نش کران یہ اصول تفسیر کا اصول القرآن یفسر بعضه بعضا گرچ تفسیر کرن قرآن مجید پانے بیس آیتس پرچ تفسیر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہ لڑائی کنس ات مزن نہ جگڑ یہ صاف عام فہم زبان مز قرآن بیان کرن میں کور یہ نازل کت رات اندر لیلت بیشی قرآن کرن بیان شہر رمضان الذي انزل فیہ پت کورن ریت بیان کت ریتس اندر نہ شعبان لکھت نہ ماہ رجب لکھت نہ شوال لکھت بلکہ چھو صاف الفاظ اندر بیان کرت شہر رمضان الذي انزل فی القرآن میں کور یہ قرآن مجید نازل ماہ رمضان سندر با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کور دو تیوڑے ربن بیان انا انزلناہ فی لیلت القدر میں کور یہ قرآن مجید قدر واجن رات اندر نازل با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ لیلت القدر کارون
لیلۃ القدر کر یہ ماہ شعبان 15 رات یہ بدل کان رات بلکہ پانے قرآن مجید کرن بیان یہ کر یہ ماہ رمضان اندر آخری ایامن اندر آخری راتن اندر راتھا یمیک ژھانڈنک تہ حکم کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون پانے یہ چیز کرن بیان یہ سا گو یس یہ رات یت رات اندر فیصلہ گژھان یت رات اندر قرآن نازل گومت یہ ہسا شب بارات گوڑ گو شب گو رات برات گئی کیا بیزاری ہنز نعوذ باللہ چھ نحوی غلط یہ ناو چھن صحیح ناو بارات کیا گو بارات گئی بیزاری بچھس امس بارات کرن اختیار بچھس امس بیزاری کرن اختیار یہ ناو چھن صحیح ناو تہ کیا بہرحال بچھس کم علم تو کم عمل یہ با الفاظن ہند معنی کرن بیان بہرحال یم چیز ثابت چھوئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر ولم اراه صائما من شهر قد اکثر من صیامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن مائی شعبان سندر روز در روزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انداز باسان اسوان کرن شاید افطار محمد رسول اللہ یعنی ونی مدرن ظاہر سوری ریت پتہ یلی افطار اس کرن یعنی ونی روز اس پھڑراون دہ 8 دہ مثال 15 دہ پتہ اس باسن من دڑن شاید روزی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر روز اس دڑن اتریتس اندر ماہ رمضان پتہ اگر ساری خود زیادہ روز دار اس روزن سو اس ماہ شعبان سے اندر روزن محمد ون اگر کنس عادت آسے ایام باز دڑنک یعنی 13 14 15 اگر کان روز در روزن سہ سارنی ریتن روزن اگر سو ات ریتس اندر تہ 13 14 15 روز تم سن خاطر چھن قید بیا گو مخصوص روز کان امی دو تت چھن دلیل ازرو یہ حدیث نا ات چھن اجازت دتمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیس روایت اندر اوتان چس مسلم کتاب الصیام اندر دیم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرن دپن کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومه شعبان ثم یصل برمضان ساری کھوت محبوب روز دڑنیاس ماہ رمضان پتہ شعبان اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی شعبان اندر پسند کرن زیادہ روز در روز ان کائناتو کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن مے چھن وچھمت شعبان ورائے رمضان گو استی شعبان ورائے بدل کن ریتس اندر تیت اہتمام روزن ہند کرن یت شعبان اندر اہتمام کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پرس میں کور بیان عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دلیل تمو کور بیان ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین الرجب و شعبان یارا یہ ریت چھو یہ چھو سو عظمت وول ریت یت اندر لوک روزن غافل رجبست رمضانس درمیان رجبست رمضانس درمیان چھ لوگ باسن غافل البتن ات یس یہ ریت چھ ات اندر چھ توئی کائناتک امام روزن روز در امیک ات ریتس اندر چھ اعمال گژھن رب سن دربار پیش
ات ریتس اندر اعمال گژھن رب سٕنٛدِ دربار پیش نساء یس اندر حدیث مبارک بیان کورمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ بہٕ چھُس دپان ات ریتس اندر گوٚژھ زیادٕ روزدار روزٕنۍ تاکہ میٲنۍ اعمال یِم رب سٕنٛدِ دربار پیش گژھان بہٕ گوٚژھُس آسُن روزدار بہٕ گوٚژھُس آسُن یِتھ پٲٹھۍ ژندروار تہٕ برٛیسوار کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ تفتح الابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس ژندروار برٛیسوار نامے اعمال پیش گژھن رب سٕنٛدِ دربار بہٕ چھُس دپان ییٚلہِ میون نامے اعمال گژھِ پیش ژندروار برٛیسوار روزدر گوٚژھ آسُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات ریتس اندر میٲنۍ خواہش میون نامے اعمال ییٚلہِ پیش گژھِ روزدر گوٚژھ آسُن کائناتُک امام صلی اللہ علیہ مخصوٗص نہٕ کُنہِ رٲژ کینٛہہ مخصوٗص نہٕ کُنہِ شبس کینٛہہ کُنہِ دۄہس کینٛہہ بلکہِ کوٚرُکھ سٲرسٕے ریتس متعلق بیان ات ریتس اندر چھِ نامے اعمال پیش گژھان رب سٕنٛدِ دربار یعنی یم چیز ثٲبت ات ریتس اندر اگر زیادٕ زیادٕ روزدر روزو رت کس رتس روزو نہٕ زانٛہہ روزدار نمازن ہُنٛد نہٕ اہتمامٕے اکھ راتھا رٹو تہٕ مۄکلے پٔتمِس ؤرِیس گوٚو أڑۍ چھِ دپان امہِ دۄہ یِن مایتہٕ وۄنۍ گرٕ أڑۍ چھِ دپان امہِ دۄہ یی دٮ۪د نہ دٮ۪د چھےٚ تیوٗت چھےٚ تتہِ کنٹرول کم نعوذ باللہ اگر سۄ جنتس ٲس تہٕ سۄ ترٛایہِ جنت تٔتی تہٕ شکست لد پہاڑی نظر دِنۍ تہِ حظ تٔمِس آسہِ یوٗت تما جنت ترٛایہِ پتہٕ یی یور نظرِ وۄنۍ اگر اللہ بچٲیِن ٲس کتہِ رب کٔرِن سارنٕے مردن جنتس اندر جاے وۄنۍ اگر اللہ بچٲیِن جہنمس اندر ٲسۍ تتیُک داروغ ترٛایہِ نا سۄ یلہٕ گٲنٛٹس دپنس گرِ دِ نظرا أڑۍ چھِ شمع زالان نار زالان نار تھاوان لایٹہٕ تھاوان چراگاہ کران کیازِ سا یِم یِن گرٕ آز قبرستانس چھِ تھاوان شمع سانہِ علاقہٕ دپیو تٔمۍ أکِس بچن نہ دوٚپنس ابا جان اتہِ چھُ ساروٕے زولمُت قبرن پٮ۪ٹھ تہٕ اسہِ نے زولٕے پننٮ۪ن مردن پٮ۪ٹھٕ دوٚپنس تِم کھٮ۪ن آز تِہنٛدے لایٹہِ ہمساین ہٕنٛزے یعنی وۄنۍ ییٚلہِ ہُمو زول اسہِ چھنہٕ ضروٗرت آز کھٮ۪ن تِم تہِ ہُمے لایٹہِ یہِ چھِ حالات أسۍ چھِ پَیی نہٕ أسۍ کیٛاہ چیٖز چھِ کران عہدٕ کٮ۪ن شہیٖدن متعلق چھُنہ سیوٚد قرآنِ مجیٖد آیتہِ مبارکہ گٔے أتھۍ پٮ۪ٹھ نٲزِل بل احیاء ولکن لا تشعرون یہ کتھ پٮ۪ٹھ گٔے نٲزِل ربا تِمن تانۍ واتناو تہٕ یہِ یِم ہسا چھِ عرشس آیزن قندیل یِمنٕے اندر چھِ یِہِنٛدۍ روح اَمہِ پتہٕ چھِ یِم جنتس اندر یِمن چھُ بیان کران پروردگار کینٛہہ ما ضروٗرت کینٛہہ ما اکہِ لٹہِ نہٕ کینٛہہ ثلاث مرتن ترٛیٚیہِ لٹہِ چھُ بیان کران یِمن پروردگار کمی ما ضروٗرت ما کینٛہہ ییٚلہِ یِمن بیان باسان چھُ وۄنۍ چھُنہٕ أسۍ وننہٕ ورٲے چارے یِم چھِ رۄبس کران پروردگارا تیٚلہِ چھُ اَسہِ اکھ ارمان کیٛاہ سا أسۍ گژھٕ ہاو واپس دُنیاہس اندر أسۍ لڑہاو بیٚیہِ فی سبیل اللہ أسۍ گژھٕ ہاو واپس مگر رۄب دپیکھ نہ یہِ چھُنہٕ قانوٗنہِ قۄدرت کینٛہہ واپس گژھُن یہِ کٕمن یہ عہدٕ کٮ۪ن شہیٖدن متعلق واضح بخاری کتاب تفسیرس اندر یِمن چھُنہٕ اجازت واپس گژھنُک اگر ییٚتہِ چھُ ضروٗرت کینٛہہ مزیٖد کینٛہہ ضروٗرت تہِ دیٖوٕ پروردگار مگر تُہۍ چھِو دپان أسۍ گژھٕ ہاو دُنیاہس اندر واپس بیٚیہِ لڑہاو با محمدُر نہ تہِ چھُنہٕ اجازت نہ چھُنہٕ قانوٗنہِ قۄدرتٕے اذان خٲطرٕ ییٚلہِ اذان دِمہاو اذان دِژ نہٕ پانے نبی رحمتن صلی اللہ علیہ مشورٕ کوٚرُکھ کیٛاہ سا کرو اڑیو دوٚپ مشورس اندر نار زالو کر یتھ قومس سمجھ کر سمجھِ یہِ قوم زوٗل زالے یہِ نار زالُن یِم شمع زالٕنۍ یِم قندیل زالنہِ یہِ نہ سا چھُنہٕ اسلامٕے اتھ چھنہٕ اسلامس سۭتۍ واٹھ اتھ چھُنہٕ اسلامس سۭتۍ واٹھ یہِ چھُ سورُے گمرٲہی تہٕ بدعت یہِ چھُ رسومات اتہِ دوٚپ مشورس اندر أسۍ حظ زالہاو نار نار حظ زالو پتہٕ وٕچھن تہٕ یِن نٮ۪مازِ دوٚپُکھ نہ یہِ چھُ یہوٗدین ہُنٛد طریٖقہٕ مجوٗسن ہُنٛد طریٖقہٕ یہِ چھُنہٕ پسنٛدٕے محمدُر پوگ وایو پوگ نہ یہِ چھُنہٕ سون طریٖقے کار گنٹی وایو نہ اجر سُم یِم مزامِر شیطان یہِ چھُ شیطان سُنٛد آلہٕ یہِ چھُ شیطان سُنٛد اتھ معاملس اندر یہِ چھُنہٕ اجازت پتہٕ چھُ خوابس اندر الفاظ یِوان اللہ اکبر اللہ اکبر ہُم چیٖز کٔرۍ نہٕ پسنٛدٕے محمدُر مگر یہ قوم چھِ تِمنٕے چیٖزن پتہٕ لوگمُت یِم چیٖز نہٕ پٔتمہِ جُمعس پٮ۪ٹھ وَنییو مےٚ سا سیرتِ حلبیُک حوالہٕ ضمنن کر بہٕ بیان
حالانکہ چھنہ یہ موضوع کی البتہ میں یہ مجبوری ون سیرت حلبیو کریو میں بیان ات اندر ہسا چھ لکھت میلادس متعلق تو یہ غلط ون اور ون نفر یہ ہسا کورمت کم تام ترجمہ غلط حالانکہ پان سہ اردو ترجم پڑھان پان سہ عربی ترجم پڑھان کی یم سات ونان حوالہ سیرت حلبیو سہ اردو پہ سیود پڑھان یہ ہسا امیک ترجم بہ ہسا اردو ترجم پڑھان یل ون مے اردو ترجم پہ یور جواب دن ات من لکھت میلاد میلاد بدلو تم پھر تم ورق دپن نہ یہ عربیس مز یہ عبارت کی ون مے ات ست معاملہ کی ون دپیو تم یہ ہسا امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہسا لکھمت یم الفاظ پنس کتاب اندر تم ہسا ونمت پنہ کتاب اندر امام تیمیہ رحمۃ اللہ البتہ اگر سہ تمیک عربی پڑھ ون تم اردو پوڑمت کورمت اور یور تو لکھمت اور یور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرن دپن اس یہ کرن محبت اندر ام سن محبت اگر امس محبت با محمد و تعظیما بیچ امس تعظیم محبت تعظیمس اندر یہ کان چیز کرن امس کیا واللہ یس اللہ تعالی یس قد یصبهم امس دی پروردگار امیک ثواب کمیک محبتک تو تعظیمک ثواب دیس پروردگار علی هذه المحبہ والاجتہاد ات محبت تات اجتہاد اس پر دیس ثواب پروردگار ولا علی البدع مگر یسی بدعت کرن ات بدعت چھس ثواب در دربار حضرت اللہ یعنی محبت کس بنیاد اس پر اگر محبت چھس اگر یہ ادب تعظیم کرن ات ہسا ثواب ادبس تعظیمس تو محبتس مگر یہ بدعت کرن بدعت چھس ثواب کیا چھس ثواب تیل ہسا کائناتس اندر سلف گوڈنک یم یہ کرن ول بنہن محبت ام انداز یہ محبت چھ سلفن نش ثابت یعنی صحابۃ الکبارو چھن یہ کورمت یس بدعت یم چھ مناون میلاد کس ناوس پہ محبتس بی تعظیمس ہسا دی ثواب پروردگار مگر بدعتس چھس ثواب در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بیاکھ دپن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ استمانن تو یم تہ مانن شاہ ولی اللہ محدث مگر یاد تھیزو چاہے امام تیمیہ صاحب استن رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی استن رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی استن امام مالک امام احمد بن حنبل کہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کل قول یؤخذ او یرد اس کو پرت کو سن کلام رٹت تہ ات اندر چھ اختیار صرف نہ کائنات کس امام صلی اللہ علیہ پتہ لیوک امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تہ امام تیمیہ حجت اس تہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت محدثو کر تیل واریہ حدیث تم تہ جمع یم کیا ضعیف یمن کمزوری اس تمو کیس کر جمع سیرت اندر جمع واریہ مگر رٹو سوری کن تیل کیس تراوان اس ایتن مرفوع روایت موقوف روایت سے ٹکرن موقوف روایت مرفوع روایت سے ٹکرن اس کیس موقوف روایت تراوان تو مرفوع رٹن یہ حدیث یہ صحابن متعلق دلیل کیا مضبوط دلائل کا اس مرفوع اس مرفوع رٹن موقوف تراون من سیرتس کتھ یا باقین ہز کتھ امامان دینن تو محدثن ہز کتھ یہ ونان حدیثس متعلق اتھی پہ ونان تیل شام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سندس پہ فیصلہ کرک تیل ون بچے انشاءاللہ اگر ژٕ تیار گژھک تم تم چیز پانچ چیز ون بچے تم سن تیل تم پانچوے مانن پہ تیل تمن پانچونی پہ ایکسپٹ سہ ماننی تقلید مثال سہ ماننی استان پرستی تو ات کھڑا کرن کن شے سہ ماننی واریاہ تم چیز یم بچے بیان پتہ تیل تم ساری چیز مان بہرحال اس پزِ تی کرن یہ بیان کو ربن تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امی نبر درائے بلا دلیل کان چیز روٹ بلا دلیل کن مذہبس تو مسلکس پتہ پک تیل خطرہ اس گژھو گمراہ کیازِ بیان کور نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم
ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی میانے یارو میانو صحابو میں چھو تو اندر گوب چیز ترائیمت محکم چیز ترائیمت تمن دون چیزن بن جو تھپ کرن والی ہرگز ہرگز گچھونو گمرا تم چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دون چیزن بن جو تھپ کرن وال یم ز چیز بن جو تراون وال مگر آز کنس ونن دپن نحس اس ووت پت وت یہ واریا کال آز ووت شب برات مناون واریا کال ووت یہ کرن وجدنا علیہ آباؤنا تیل کیوں اس تمن خطا یم بروٹ اس یہ ونن دپن اس حاض لگ پنن بابا اجداد اس حاض لگ ساری یہ کرن تو اس کیا خطا کھوت نا نا یہ دلیل یہ دلیل پر چھن پت یہ ونن کیا مسا کر تقلید آبائی مساون بکریتی یہ میں کرمی مال ماجے مساون بکریتی یہ میں ونمائی سرت حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یہ مزی چیز مانی یم تا آئی تمو کر یمنی دون چیزن تھا مگر آج شکانش ونن یہ شو قرآن و حدیث یہ شو اتمام لسندر صحیح روایتن صحیح سندن دپن نحض میون گو بدل مین پیرن مونن یہ چیز ون اس روایت بیان چیون کرن شب برات سن دلیل پیٹھن تم روایت چن صحیح سندن ثابت تم روایت چن صحیح سندن ثابت کے بیان چیون کرن امیر ہسا بنو قلب کن تمن تیرن یا ساولن برابر یون تہندن والن برابر یمن جہنم نش آزاد آسمانی دنیا اس پر تشریف نیون پروردگار یہ چھو پریت رات انن تشریف ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ روایت چھو صحیح روایت تل سا کوز گسن پت سہرس کھڑا یہ چھو پریت رات متعلق ذات ذوالجلال حضرت اللہ آسمانی دنیا اس پر کرن نزول پروردگار پت دیوان عالو چھاکاں گناہگار وکنین میانی دربار گناہن کرس مغفرت پروردگار چھاکاں آبدار آبن کرس پرد پروردگار چھاکاں ضرورت من ضرورت کرس دور پروردگار تم ساتھ گئی لیف پیٹ کن تم ساتھ گونو واتھن وریس مز مناو آخراتا تو گو کیا گو مغفرت نہ چپرت دو یا آلو کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بیاخ روایت چھون بیان کرن یو صدہی میں رات صدا رقص نماز پڑھے راتس امس چھو حجک ثواب مقبول حجک ثواب دیون پروردگار کنے حدیث اندر چھن یم چیز ثابت یس افرز یوت بغرائی تو فلان چیز کرے حلو کرے شیرین بغرائی امس چھو اجر کن حدیث اندر چھن یم چیز ثابت نا کن حدیث اندر چھن یمن چیزن متعلق دلائلی نیرن یم چھ پانے آمس گڑن پانے آمس بناو بہرحال انسان اس پزی پرت کا عمل کرن بروٹ ین تمس خسار گسی میں گوڑی کور بیان ین پگہ پشتائی بکیا عمل گوس دلائل آسن یک چیز از دلائل آسن تم چھ زندگی اندر آنن بہرحال مسلمان گوس آسن حساس مسلمان گوس آسن بس یت پر تھاون مولوی صبن وون تو واتسا ببن کارن وول نا اگرچہ تہ کورت تیل چھ خسار تلن ضروری آج تام آوس یہ چیز کرن دو کیا چلو یہ کرن بیان ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ کرنس رش دپن یل گوڈنیتھ آئی ہندوستان اندر گاڑ گوڈنچ پتہ ما کس چلاونچ دلیل کیا دسک امس گاڑ ڈیور تک اوڑ تمس مس پائی ڈیور تک اوڑ اس امس ہچنائی رتس دون رتن وریس کوتا کار لگس امس دپ ڈیورن اک دہ دپنس ہے مے ہسا چھ گاڑ کڑن دپنس امس ڈیورس دپن گاڑ مے چکرس گژھن دپنس اد ٹھیک ہے چھ ژان اتہ گیوس اخ ٹین بین تمل اخ تروڑ بین تل ٹین جوڑا تم تل تو دتنس ووت دراو
دپان ڈاکٹر صٲب دپان تٔمِس اوس پتہ شاید چھُ گٲڑۍ چلاونہٕ خٲطرٕ یِمے چیٖز ضوٚرتھ لگان تٔمۍ نژنو سونٛگجہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس ما ٲس پَیی گٲڑۍ چلاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗرت تی آو ژےٚ تہٕ مےٚ بیان کرنہٕ ییٖتِس کالس نہٕ مولوی صٲب کھیٚیہِ تیٖتِس کالس چھُ بچن تہِ پتہٕ اوس بچن کیٛاہ لگان پھاکہٕ لگان تیٖتِس کالس نہٕ مولوی صٲب کیٛاہ یی ہا سٹیر کرنہِ یی ہا البتہ آز ما چلہِ یہِ چیٖز آز ما چھُ یہِ چیٖز گژھان وۄنۍ کُنہِ جایہِ کیٛازِ چھُنہٕ گژھان یہ چیز گو واضح یہ نسا اوس نہ قرآن سے ثابت نہ اوس یہ آز رو یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ثابت یہ انسانس یت زندگی اندر یل یہ چیز تک کریں اس کوتہ دنیا اندر دنیائی طور وت واریاہ زیادہ برو دینی طور تتی یتن اہن حظ باب اس مسلمان تور تہ مسلمان بہ مسلمان نماز پڑھ تو نیر مولوی صاحب یہ ون تو تہ مے نہ پان کرو تحقیق یہ تعلیمی دور یہ ات معاملس اندر ایجوکیشن ایکسپلوجن ونکن واریاہ زیادہ اگر ثہ ونکن موبائلس پہ سرچ کر ونکن دی موبائل تہ پور ڈاٹا ونکن ہائی ژے موبائل تہ پور سند سان کڑ ونکن تہ گوگل ژے کوتاہ چھ کیا ضعیف کیا چھ ات اندر تو صحیح کیا چھ ژٕ چھُکھ یتھ دورس اندر تہ شنگتھٕے بہت یت پٲٹھۍ نہ حظ مولوی صٲب اوترٕ چھُ مےٚ اکھ دپان نہ حظ مولوی صٲب کٔرۍ گمراہ نہ حظ مولوی صٲب کٔمِس ڈالہِ آز زن ون بہٕ کٲنٛسہِ ہے باغس کرہو دوا یا باغس ہسا چھُ آز ہسا کرو ٹھجوان ازٕے ونٛدس منٛز کریا کانٛہہ ہے چھا کانٛہہ یُس آز ٹھجوان کرِ یا باغس کرِ دوا نہ کیازِ کرِ نہٕ اتٮ۪ن چھُ یہِ بالینٛگ اتٮ۪ن چھُ أمۍ دپان نہ حظ یہِ نہ حظ شوٗبہِ نہٕ اتٮ۪ن مانہِ نہٕ مولوی صٲب سُنٛد مگر یتن دینچ کت اتن گو کیا مولوی صاحب اتن کیازِ گژھکھ ژٕ گمراہ دپکھ نہ حظ بہٕ کوٚرُس مولوی صٲبن گمراہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو یہ تھٲے زِ لیکھِتھ پننس دلس اور یہ تھٲے زِ سنبھٲلِتھ یُس تہِ بہٕ عمل کرٕ تتھ عملہِ گوٚژھ ثبوٗت آسُن از دربارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نوجوانو یہ کائنات اندر بیان کورمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یت چیزس تو دلائل لبکھ یت چیزس تو بوزک یہ درامت صحیح سندن الزبان درفشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت کرز پنس دلس اندر جائے صبح سے عملاون وول صبح سے اپناون وول تمے انداز یمہ انداز بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گو یم ساتن اس نماز پرن نماز اندر بیان کورمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کما رأیتمونی وصلی نماز پر تتھے پڑھ یت پڑھ نماز وچھت پرن محمد عربی صلی اللہ علیہ اما یہ نماز کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم کت پڑھ پر امیک کم گۄڈنِک یم ات متعلق بیان کرن صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمے کرن بیان اس کت پٲٹھۍ وچھ نماز پرن کائناتک امام صلی اللہ علیہ پتیل ژٕ مُژرایکھ امہِ پتن کت پٲٹھۍ پر نماز کائناتک امام صلی اللہ تیٚلہِ ما گژھن لڑاے تیٚلہِ ما گژھن جھگڑٕ تیٚلہِ ما گژھن فتنہٕ تیٚلہِ ما گژھن فساد مگر یہ چھُ پانہٕ تہِ آز چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ لڑاے تہٕ جھگڑٕ لبنہٕ یِوان توے ییٚلہِ نہٕ ژےٚ پانہٕ چھے اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ نظر وچھ حدیث مبارکس اندر کورُکھ بیان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تم سن نماز یم سورہ فاتحہ یم نماز اندر سورہ فاتحہ ادا کور ام سن نماز گئی ام ہسا نماز یہ کچھ بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ دپان نہ حظ قرآن مجید چھ کرن بیان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تیل چھ قرآن کرن بیان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر چھنا ونان قرآن مجید دپان مے چھ خود مرد کورمت خود مرد چھ مے کورمت حرام مے چھ کورمت خون تیل کیازِ گار مرد تہ کھیوان تیل کیازِ ٹیڑی مرد تہ حلال ات کر قید حدیثس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جگر چھ یعنی پو یا جگر یہ کر کھیوان
اتمچ خون یوت آسان یہ توتہ کھیوان یہ کم کور حلال یہ کور حلال کائنات امام صلی اللہ علیہ یعنی حدیثن لگاوت قید یا سا چھو امی باوجود تہ حلال یہ تہ قرآن مجیدن بیان کور قرآن وز روزو خاموش تت کور حدیثن بیان لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب یہ حدیث مبارک لبن پتن تیا چھازوار یوانن دپن تم کور کبیرہ گونا نعوذ باللہ یمی الحمد شریف پد کن پور تم کیا کور کبیرہ گونا نعوذ باللہ اکثر چھ دعویٰ ژوروے مسلک چھ اکثر چھ اعلان نم گئی غیر مقلد مسلک ہسا چھ ژوروے ٹھیک مسلک ہسا چھ ژوروے بہتر یم سن تقلید کرو تو تم سن تقلید ہکو کرت پت کیا گژھِ نمازن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن سہ قائل الحمد شریف پٔتۍ کِنۍ تم سن نمازن کیا گژھِ تیٚلہِ چھُ غلط تم سن نماز سارے مکلے تم سن نماز مگر دعویٰ چھُ ژوروے مسلک چھ اے رفع الیدین چھُنہٕ کُنے یہ چھُ منسوخ یُس یہِ کرِ تم سن نماز یہ سا گئی نعوذ باللہ مچھ کھلنے اما باقی امام یم کرن ول تہذ نماز کیا گو تہذ نماز حساس روزو میانو جوانو حساس روزو یہ یمے دعویٰ کرن مسلک چھ ژوروے ٹھیک اور یمے چھ دپن باقی مسلک چھن ٹھیکے قولن ونن اخ فعلن ونن اک سائیڈ کرن اخ کلام بے سائیڈ کرن بیاکھ اچھن کٲنسے متعلق اعتراض اچھن کٲنسے امامس دِوان غلط قرار دپن ابو حنیفہ منز امامن رُت امام مولوی انور کرن بیان رحمت اللہ دپن ابو حنیفہ منز امامن رُت امام مگر سون مذہب دار حضرت والسلام بیس فرمان یہ عظیم شخص کشیر ہون مولوی انور رحمت اللہ علیہ دپن اک حدیث مصطفیٰ راویم اگر گشیم سین سیم لولچ تبر دپن ابو حنیفن کیا عجائب چیز ہو کیا رسول اکرمن پوشید تھو یہ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دپن 400 ہجری تام اس کہانی مسلک 400 ہجری تانی اس حجت اللہ بالغہ سندر لیکن دپن 400 ہجری تانی اس مسلک انسان اس نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی توتن تانے ساری محمدی توتن تانے ساری مسلمان مسلک ہسا گئی تم پتہ رائج پنن پنن فقہ کرک تم پتہ رائج یہ کچھ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہرحال اچھن کانسے متعلق اچھ دپن ساری امامان دین اس برحق ساری اس رت البتن مانو تی یہ رلن اس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ اتسجن آئیسے میج تراتو تت کرو سوستن کمستی امام سن کلام تت کلامس کرو دلس اندر جائے تت بناو چشمن سرم مگر یس نو رلانا سچین اس رٹن خاطر تیار یہ صاف تو شد سون ات معاملس اندر اعلان یہ صاف تو شد سون اعتقاد سانہ خاطر حجت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یم چیز آئیم ضمنن یا دورس اندر حساس روزن یہ صبح ثت یصبح رجل مومن و یمسی صبح آس مومن شامن آس کافر وجہ کیا آس سہ کر سنت مبارکس تہ نکار سہ کر ات معاملس اندر طریقہ مبارکس تہ نکار اک سن نماز تہ دی غلط قرار بے سن اعتقاد دی غلط اعتقاد چھ سوی صحیح اس قرآن حدیثن اعتقاد بیان
باقی اس اعتقاد بیانی کرن سچھون صحیح اعتقاد باقی اس نمازی بیان کرن سچھون صحیح نماز یہ واریاہ نماز مارکیٹس یہ واریاہ چیز مارکیٹس آمت مگر نماز سوئی نماز یس نماز پر صلو کما رأیتمونی وصلی یس نماز پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین